Danas se nalazimo u klubu Devetka na Košutnjaku. Ovde je MPS i Microsoft u saradnji sa prijateljima i korisnicima, višegodišnjim korisnicima sistema Microsoft Dynamics Nav i BI4 Dynamics organizovao jedan Food Industry Scoop. Danas smo predstavili nekoliko studija slučaja, među kojima je prva implementacija u jednoj od kompanija u Kapastar grupi, Jafa Crvenka, potom jedna od kompanija u Delta Holdingu, odnosno Delta Agrar grupi, a to je Florida Bell, i takođe jedna, možda za srpske prilike manje prepoznatljiva kompanija, Crops and Partners, koja najveći deo svoje proizvodnje iz ove naše lepe Srbije, pre svega voće i povrće, pakuje i izvozi direktno u Belgiju, odakle u ceo svet. Ako ukratko treba da kažemo par bitnih informacija, prva stvar, Microsoft Dynamics Nav, 30 godina postojanja i rada u svetu, negde oko 1.600.000 istovremenih korisnika u sistemu, odnosno oko 100.000 kompanija koje ga koriste širom sveta. U Srbiji Microsoft Dynamics Nav se koristi poslednjih 10 godina, MPS ima otprilike 100 ili 101 implementaciju i uslovno rečeno isto toliko zadovoljnih korisnika. Smatram da je Navision bio prekretnica u poboljšanju poslovanja Jafe, jer neko ko se bavi kontrolingom i analizom, pre svega ono što smo dobili na Navisionom je transparentnost. Prethodni informacioni sistem, kada je postavljen 7 godina pre svog isteka roka trajanja, je pružio nešto, ali može da se kaže da je bio pre svega jedan računovodstveni softver. Ono što nam je trebalo je analitički softver pre svega, jer vođenje podataka i njegovo analiziranje su dve različite stvari. Potrebno je da imamo podatke brzo, transparentno, jednostavno, bez mnogo ručnog rada, jer sam ručni rad podrazumeva mnogo grešaka koje se vuku sa sobom. Ono što smo dobili je automatizacija. Automatizacijom smo dobili tačnost, transparentnost i veoma veliku brzinu reagovanja na probleme koji se dešavaju.